Het jy al ooit gewonder hoe sommige take vertraag kan word sonder om jou hele projek te ontspoor? Welkom in die wêreld van totale slapheid, die verborgde buigsaamheid in jou projekskedule wat jou geheime wapen kan wees. Totale speling help om take met tydsberekeningsbuigsaamheid te identifiseer. Dit laat bestuurders toe om sekere take uit te stel sonder om ander te beïnvloed. Hoë speling dui op minder dringendheid, terwyl lae of geen speling op kritieke take dui. Dit help om take te prioritiseer wat onmiddellike aandag benodig. Totale slapheid help met die aanpassing van skedules wanneer hulpbronbeskikbaarheid verander. Die berekening van speling is noodsaaklik om take op die kritieke pad te identifiseer. Ten slotte, die begrip van totale slapheid is die sleutel tot effektiewe skedulering en projekbuigsaamheid. Dit help om kritieke take te prioritiseer en bied ruimte vir aanpassings. Dankie dat u by ons aangesluit het.